ki muri tēnā. And you're probably wondering, kei hea rā tēnā manu ti ori e nei rangi? Well, kua kimi mātou i aia. Kei te Whanganui ātara e whakahaere ana i tētai kapa hou. Arā, Ngā Tai Whiringa, tū mai rā. I started a team to grow our rohe. We have been sitting at the same number for a number of years and sort of slowly declining. So it was time to sort of step up. Ko te whakaaro o taua ingoa, he hoki atu ki ngā kōrero o te whakatere mai o ngā waka ki Aotearoa. Ko tā tātou whakatinana whakakōrero i tau āhuatanga ki roto i a mātou me tēnei kapa he whakakao mai i ngā tangata no ngā hau e whā. He rite tonu ki te au o te moana. He haerenga tā tātou, he whāinga tā tātou, engari ko te kauwaka o tēnei rōpū he whakakotahi mai. I te tangata i raro i tētahi kaupapa kotahi, ko ngā tai tēnā e whiri ana kia kotahi. Tāhua rawa atu ngā whakamāramatanga. Arā, ki te anau i etahi OGs ko hoki mai ki te papa tū waiwai haka. Me taku whakamiharo atu. Kei te rangatira, kōrero mai mō ngā hua kua puta, i tō hokinga mai ki te auhaka. He maha ngā hua kua puta. Ka kite au te hunga taiohi Whanganui te kapa nei te manaaki tangata. Aha ko tōku koraua, ka manaaki hia. Ka manaaki hia, ka kite rā tōku koro heketanga, ka mau mai tūru, ka pātai ke te aha koe koro, kei te pai koe koro, tērā tū āhuatanga. Hei tāku, nau mai, hoki mai, tauti mai, e kui mā, e koro mā. Karawhia, haere katoa tātou ki te mura o te ahi. Puhia katoa tātou. Puhia! Ka mau te wehi e te rangatira. Kei te kite hoki au ētahi o aku whanaunga, no te Whanganui a kiwa kua piri atu ki tō koutou kapa. He hanga kōrero. We've got non-Māori, a few Pacific Islanders, but they're here for the right reason, and I can't deny them that. It all comes down to our name and the whiringa of all of us who are not from either Ngāti Toa or Taranaki. For someone that's non-Māori or doesn't speak Māori, I'm nervous, I'm very nervous. I think it's because I know the standard, especially for our Māori people and especially for kapa haka in general. I think it's cool and it's inspiring, and I guess I'm just here to inspire those who love to do kapa haka and that's not Māori but love to perform, that just give it a try. You won't know until you do it. But yeah, I think it's very inspiring. Meitaki māta. Ara anō tētahi hua o te kapa haka. Te whakakotahi i ngā uri o te Whanganui ākiwa. Now, kei te mōhi o te iwi, he kapa hou koutou. Hea te whainga i tēnei tau. Kāre kore he hoa hoki kei e rā atu kapa tā te nuinga o mātou. Nā reira, he whakataitai a hoa tēnei, engari mō mātou ko tutuki ngā mahi a te waka ka whakaeke mātou i runga te atamira. Mā reira ka tino rongo i te Māori. Ko ngā āhuatanga ka whai muri mai he purini pēr. Mā tātou. Kei te kapa o Ngā Tai Whiringa, e he hiri ana roto te mātaki i ngā hua ka puta mai hei tēnei mutunga wiki. Anā, kua tai tātou ki te whakataitai aro he whakamutunga. Nā reira, e mihi kauatu ana ki ngā kapa katoa i tū i tēnei tau. Mai te ika Māui, tai rawa ki te waipounamu, e ora Māori kana te ao Māori, o tira te ao haka. E oi, e ki ana te kōrero. Save the best for last, anā ko koutou tērā kei ngā kapa o te Whanganui ātara, hiki na te mānuka. E te tī, e te tā, raurangatira mā, nei rā Haka Feels, e mihi atu nei.